ahura borewe wanguriye wambwawe none akantu ka bibiri uzanze utanakazi ibona akantu ka bibiri ndakwibira akabanga bro iwe yako 205 ibyo wabuze kijana rimwe biba byarangiye usanze ugafata kajya akantu gamana hari umujyi wo mu gisagara dafata akantu nkakajya nushinye kwirigura akavuga izina oya si ngombwa wari wese arakazi ubutakazi nawe asanzwe atagafatako akadetaye urarira ucupfa je kajya ndakabutse sinjyama mugabo sindakigurira barakanzanira hama nawe ofisi mara ariko ikagusanza muhira rero iyo nakiguriye je sinigera ngira amahoro wambwawe urakoze ikizira za ukabura usiku utegereza kukaronka uyu munsi ndagagutamwo ukoresha umwanya ubunyene para byo kuvuga ngo amasaha ku masaha tugatumende ubunyene simeze neza ariko ku mugoroba undondere uratse umuntu agakora kajya kantu ava mu Kayanza ubundi ibintu biva mu Kayanza nibyo biba bimeze neza gusumba ibiva hehe Sangagara za buyenze buterere kubera abantu bose yes dore kima kandi jya mujama ngo ntavyorosha araturira atandukanye n'ujya wa life arorosha agashiramo imiyago tuntu dusosa sosa hama ndori kima ababwiye cyakano kamba waje nakano bita sa araturira kaya gasa nako muri life uriya mutama nawe wandori kima akora bya bindi bikaze urana byasu bya ntugasa